Slušalci Radija Besede, pomaže Bog. Slušajte emisiju Quo Vadis Srbija. Naše društvo se nalazi u tranziciji. Imajući u vidu tu činjenicu, svakodnevno življenje nameće jednu dilemu savremenom čoveku, kada je u pitanju kulturno nasleđe sopstvenog naroda. O čemu se zapravo radi? Naime, ono što možemo da primetimo i u štampanim i u elektronskim medijima, pojavio se talas udruženja i nevladinih organizacija koje sa stidom govore o kulturnom nasleđu sopstvenog naroda, a sa druge strane bezrezervno prihvataju kulturne vrednosti iz sveta. S obzirom da kao država težimo da postanemo deo evropske porodice, postavlja se pitanje sa čim ćemo izaći pred ukućane ako se stidimo sopstvenog kulturnog nasleđa. Šta sve treba da uđe u oblast nacionalne kulture? Tim povodom gost u našem studiju je gospodin Ostoje Simetić, diplomirani ekonomista, predsjednik Srpskog kulturnog kluba, sa kojim ćemo razgovarati na temu kultura i savremeni čovek. Quo Vadis? Quo Vadis Srbijo? Gospodine Simetiću, pomaže Bog i dobro nam došli. Bog vam pomogao, bolje vas našao. Samo odmah sam dužan jednu malu ispravku. Kod nas nema predsjednika, već mi imamo telo, upravni odbor, i svi članovi upravnog odbora su njegovi ko-predsjednici, zato što mi želimo da pokažemo da se ne treba jagmiti za funkcije, za prestiž u tom smislu svetovno, već da treba da sarađujemo i da dajemo od sebe onoliko koliko možemo kako bi nas jedan bilo bolje. To je čisto jedna ilustracija. Gospodine Simetiću, recite nam koliko je kultura značajna za savremenog čoveka? Pa mislim da ću reći ništa novo, kažem da je veoma značajna, naravno izuzetno je važna za savremenog i svakog drugog čovjeka kroz istoriju, a najviše zbog toga što je njena svrha da nas ona učini boljim ljudima, na primjer plemenitim, produhovljenim, požrtvovanim, sposobnim da cijene nešto više vrednosti nego što su pojesti, popiti. Možete primetiti da je trenutno u našem društvu glavna deviza use nase i poda se, samo prigrabiti za sebe što više, bez obzira na to kako se to efektuje na ostale ljude, na čitavu državu zajednicu, na našu porodicu, na naše bliske ljude. Kultura je ono što čovjeka razlikuje od primitivnih formi života na našoj planeti, od životinja, na primjer, jer nam ona omogućava da se prema drugim ljudima odnosimo ljudski. Ako ne bismo imali kulturu, onda bi samo primarni instinkti bili oni koji bi opredeljivali naše postojanje, naš život, pa isto kao i životinje u divljini, gledali bismo da nekog pojedemo, da se negde sklonimo od kiše i to bi bilo sve. Međutim, kultura nas čini uz svest, čini nas ljudima, zato je ona naročito važna. Bez nje mi se svodimo na nivo onih primitivnih zajednica, pred homo sapiensa i tako nešto. Odakle ideja za osnivanjem Srpskog kulturnog kluba? Pa to nije bilo pravo osnivanje, već više reosnivanje, zato što je Srpski kulturni klub organizacija koja se u jednom podjednako dramatičnom momentu za srpsku državu i za njenu naciju 1937. godine osnovala u Beogradu. Osnovao ju je jedan rođeni Novosađanin, Slobodan Jovanović. Ona je okupljala elitu srpskog društva, umetnike, profesore univerziteta, privrednike, istaknute javne radnike, profesore, tako, kao što je bio i sam Slobodan Jovanović. O njemu, nažalost, ljudi u Srbiji ne znaju, pa ne dovoljno, nego gotovo ništa, osim toga da se nalazi na novčanici od 5000 dinara, a imajući u vidu kakva je ekonomska situacija, mnogi nisu imali prilike da vide tu novčanicu. Inače, Slobodan Jovanović je bio rektor univerziteta u Beogradu, dekan pravnog fakulteta, redovni profesor pravnog fakulteta, akademik, predsjednik Vladarske akademije, član 17 stranih akademija nauka i umjetnosti, predsjednik vlade o izbjeglištvu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Plodan autor iz oblasti ustavnog prava, iz oblasti književne kritike, razne eseistike, historiografije. Njegovi portreti raznih istorijskih ličnosti su među našim najvećim dostignućima u toj oblasti. Ali ono što je bitno, on je prepoznao zajedno sa recimo Dragišom Vasićem i nekim drugim intelektualcima neophodnost da se jedna alternativa stranačkim pogledima na tadašnji moment u srpskoj politici i kulturi ponudi narodu i zato je osnovana ta jedna od prvih nevladinih organizacija, recimo uz privrednike ili tako nešto u Srbiji, koja je imala zadatak da daje mišljenja i preduzima određene akcije u vezi sa urgentnim temama u srpskom narodu i srpskoj državi, kao što je problem arbanaškog separatizma koji tada postojao na Kosovu i Metohiji, kao što je problem hrvatskog pitanja, Hrvatske Banovine, koja se u tadašnjoj Jugoslaviji postavljala kao budući remetilački faktor, što smo vidjeli da se kasnije dogodilo. Oni su nastojali da odgovore tim izazovima. Između ostalog, Slobodan Jovanović je
napisao jedan jako dobar tekst koji je stožer okupljanja nas, koji smo sada ponovo osnovali Srpski kulturni klub, i to je bio tekst o kulturnom obrascu, gde on izlaže neophodnost formiranja jednog kulturnog modela na osnovu kog bi se prihvatljive forme ponašanja jasno pokazale narodu, a odbacile one koje su za prezrenje i za odbacivanje. I u tom tekstu je on i definisao pojam poluintelektualca, o kojem ćemo verovatno kasnije govoriti. I pogledu na njega, nama se činilo da je naša kultura, naša nacionalna svest na jako niskim granama, i pomislili smo da bi bilo dobro da se srpska inteligencija nekako motiviše, animira, da ona izradi taj kulturni obrazac koji je bio potreban, a koji nije formiran ni onda kada je Slobodan Jovanović pledirao za njega. Mi naravno ne mislimo da smo mi ta elita koja će to učiniti, već je naš cilj da takve ljudi zainteresujemo za to. Zato smo organizovali niz tribina, predavanja, okruglih stolova sa onim ljudima za koje mi smatramo da jesu elita, za razliku od elite po strankama, nekim medijima, koja je u stvari kvazi elita. Pa su nama gosti bili na prvoj tribini u Matici Srpskoj Matija Bećković, akademik, zatim Vladeta Jerotić u Pozorištu mladih, koji je takođe akademik, profesor umirovljeni Bogoslovskog fakulteta, profesor doktor sa Beogradskog univerziteta Slobodan Antonić, koji nam je gostao u svečanoj sali Univerziteta u Novom Sadu, zatim magistar Đorđe Vukadinović, koji je takođe zaposlen u Univerzitetu u Beogradu. I onda smo pokrenuli, i kada je bila aktuelna priča o statutu Vojvodine, seriju tih tribina, gde su nam gostovali ljudi koji su zastupali jednu i drugu priču, jer mi mislimo da treba negovati dijalog bez isključivosti u jednom društvu. I vezali smo se, kao što ste videli po mestima gde su gostovali naši ljudi, za 3 stuba, to su Pozorište Matice Srpske, Univerzitet u Novom Sadu. To će biti neki dalji plan našeg rada. Šta je to kulturni obrazac i da li ga ima srpski narod? Ja mogu reći ono što je o kulturnom obrazcu rekao Slobodan Jovanović. On je primetio da nema izrađenog kulturnog obrazca kod Srba. Bilo je nekih pokušaja, recimo sa Ujedinjenom omladinom srpskom ili sa Svetozarom Miletićem, da se formiraju neki obrazci, međutim to su bili politički obrazci u slučaju, oprostite, Svetozara Markovića, ne Miletića, to je bio socijalistički novi čovjek, to je bio politički obrazac, a kod Ujedinjene omladine srpske to je bio nacionalni obrazac, ali nije bio kulturni. Slobodan Jovanović kulturu doživljava kao jedan širi pojam u odnosu i na politiku i na, ne znam, zabavu, na nauku, na bilo šta, nego je kultura po njemu sve sadržeći pojam. I taj kulturni obrazac je neophodan baš zbog toga da bi pokazao smjernice za vladanje u svim delovima društvenih aktivnosti iz bilje. Pa vam mogu pročitati njegovu definiciju kulturnog obrazca. Ja pretpostavljam da će to biti zanimljivije nego da ja pokušam da smislim sam svoju definiciju. Pa on kaže da je kulturni obrazac jedna dinamička društvena struktura i kategorija koja ne sme da bude zatočena u tradicionalizmu, prožeta iracionalnim odnosom prema prošlosti, ali se mora oslanjati na vrednosti koje upravo čine jezgro tradicije, istorijskog i kulturnog iskustva jednog naroda. Kod Engleza zato postoji taj kulturni obrazac koji se naziva gentleman, kod Francuza to je homme honnête ili kod Nemaca kulturni čovek. To jesu obrazci u kojima je naglašeno lepo vaspitanje i pristojno ponašanje, ali ne kao nešto spoljašnje i formalno, već kao nešto u čemu se ogleda naša lična vrednost i sposobnost za samodisciplinu. To jest, one su daleko od proste uglađenosti, ponekad licemerne, već podrazumevaju čast, reč, poštenje, moralnost, produhovnost.